Khorang salsan Jora Agartala ni Simi bas Malkhung bai Thangwi Tongmani Jora Khoroksa Tiprajwk Sikli Molest Khlaijak mani patimung patika patimung Bisramgons Master para amchani koktoma patimung no nugoi amchani lukurokni bisingo nukjaka tongplamong Salbrumno thakliya bori bisaro gompre sokre Khlaijak mani bori rokni safety kre mungsa thayo fano abo hai patimung no patika Khorang salsan Jora patimung no dui koktomani bisinde saimankha Khoroksa Tiprajwk Sikli Guwahati ni phaiye Agartala ni Simi bini nogo Thangwi Tongmani Agartala to Bisramgons ni bas Malkhung baike abo haikino bas Malkhung kisa haksalo Thangwi sogika hankeno abas Malkhung go Khoroksa wanjibo suni borok asamani koktoma abo haijora wono Tiprajwk Sikli no muktri thangjakte saisung nugoi Molest khlaimani patimung patika abo haike Khoroksa Sikli Molest khlaijak mani nugoi tongphano bas Malkhung go tongnai rok Khoroksa bo sekangai phailia hnai pura direct Dui bar mana pulang kan ke ang asung tu dulu ya ke hari ya kamu juga sak sunnah ber kamu juga sak sunnah iko ang punya ni kita perlu Guwahati punya ni tu ba mai bosan sikit basu si mai tu sakar di bawah itu noleng kah dan ke gaduh kah Guwahati bawa kah ke gaduh kah jadi bisa mungkin lama hai kata mungkin tu ay exactly right sudia tapi lu sheman tu tak sense tu Oke, thui dong ta, mana mesti lai sudia. Kan kan selama setahun pura, tuh thui dong. Oke, harga thui dong ta, oke, kali bos orang kan bahkan kami sama iya, ancalah apa ya, yang harga bangsa pura, sekarang ni buah. Oke, harga bangsa, oke, ancalah ni tahun part, kita main part, orang harga nanggung dong. Oke, hai kan, tu lu betul sehai harga payu. Kan yang lain pun bersusah, kan ni bank harga kotek. Yang aku nak hai kai, aku jangan back hai dong kan, sebuah hai hai kan hai. Okay, actually she was traveling back from Guwahati today by flight, and then she was traveling from Agartala to and then on the middle of the road, she was being molested by some passenger, and then the passengers who were there, they have their witness, but they pretend like they were sleeping. Okay, there is an issue. So that is why we have stopped the bus there, and then now police were also there. Now they are handling she is doing her internship. Air hostess. She was doing air hostess, and then she now doing internship there in air hostess. Which state? Guwahati. Jacinta Debarma. Residence Bisramgons Master para. Abo haike Molest Khlaijak mani yakni katinani bagai Sikli sirik mokrok khlaimani bai sakhamya ngai thangka a Sikli aboni yagula a Sikli no nokni bororok phaiye talangai thangmani koktoma aboni yagula Bisramgons sakham nogor saknari jagai tongmani koktoma actually আজকে বিকাল 7টার সময় জেসিন্তা দেববর্মা নামে 18 বছরের একজন মেয়ে হসপিটালে ভর্তি হয় এবং ডক্টর সাদিকুর রশিদ ডক্টর উনি ভর্তি করেন সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট বলে ঠিক আছে তো পেশেন্টের সাথে মলেস্টেশন হয়েছে ওরা বলছে পেশেন্ট তো মোটামুটি আছে উনি স্যালাইন দিয়েছিলেন স্যার আমি জাস্ট হ্যান্ডওভার হলো এখন আমাদের তো বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালে আছে তার নাম ডক্টর দেববীর দাস বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল yang be khakja phaising abahai patimung saiman kahan kino joli jaklai lukurok Bisramgons bas steno Thangwi bas Malkhung subai sukrop khlaimani koktoma kasai phaika Paitago apati mudodoge police rokno samani yagulo phano police rok mungsa sakthar mungna hare hane koksum samu kasaka abo haigi Tiprajwk Sikli Molest Khlaijak mani abo puilaya talni daltham sekang bo abo haino patimung patika rajakhor aguliwo abo haigi tamuni bagai Tiprajwk Sikli rok sexual harassment mentally torture rok Khlaijak nani nangnei kasai phaika dalbidal sungmung Bishal Gorni Simi jiboni kokthum Chini Khorang